UMLA ka amlaram ubadai ru chief advisor jong umentri rangba ka jela uba la kemen rumbui ha ka khandai tarik urisa ulapli ya ka program ajing hikai na ka benta ki breu ki baduna bat ki bamyo I pura ha ki khmat jong ki West Giant Hills district. Ya kani ka program ajing hikai ka bashi benai kan thi la penlong da Society for Urban and Rural Empowerment ka badai ka kinhon ya trilang hai kam ajing hikai jong ka Meghalaya Skill Development Society MSSDS. Ha ka jinga kran pli ya ka program kum ukongsan uba rembui ula penslor bat ai men siem ya ki bayashim benta ha ka banyo jing hikai da ka bapen pau babaro ki de ki balapen khamti ya la ki jong ki sap ki phong bat ya ka bor ban perkhat bat ban sngo Ula ong bawat ki beriu ki babiang ru ki pulam ban aya ka babahatam halor ki sap ki pong ki bakidan. Dalor kata ula penslor yaki baki day ban yo mensiem lingba uba Kelvin Suting ubalamat ya kani ka jo ka jing Henry ubala kala long unohikai batbit bat ubala yo pediang khus nam balong ka nuksa na ka benta jongki. Am lay lay beriu ubal biang nadong sedong ru. Lada padang kam. Ya kasap. Padang kam. Ya kajimut kajiperkat kajabeng kabaudan ulang hi ubaduna ha baro kilian tapi kiba duna kajing yoi ambe ba duna reblay por ai jing start kaba pitip banle yaki kam ke mas kaski khanda yoi umakal bin Datu plastik barit, datu triu barit, pula bantain tik. Yang sebute dakat jaya kemat kejongan. Nanam lah bale. Henry pi bleu ay pi bat. Bapinan kam hok. Ya kata ka borjabing bat kasap. Dito kada. Kam dam gaji phe. Ya, ukamla, ubak duna, kandiat, hakino gitu dekat met, banyo tu bab yang dekat met, ribom lei. Dan tak ada, naong, ba pilong di basyur, bab yasyur. Karena ke training waktu long taras ni, kadai kewe, nagi training bab pula, namar ba. Kajing terang na pi kinong wan training but kajing jen surman sem jong master trainer ba le eneka shibu kasokar kadan bun giskin haren ramdon bashim jingek manuban le lamdon kasyur manuban le Kiwe pat ki bala ajing kuran ha kani ka jingalang ki kenthop ya uba GLC Malim Block Development Officer BDO ka Amnaram Subdivision uba B Warjuri General Manager of District Commerce and Industries DCIC uwahe shnong ka musikya uba D Suting ha ka jingkran pediang u Dr. HH Morman ulapan pau bakasyur haringkat ka jingatri lang bat uba Lambor Mi Suchen Skill Development Officer SDO ka West Giant Hills kila tre borba na ka benta ban penlong ye ki program ajing hikai ye ki bakum kini ki brio ki ba mat jing ha ka imlang sa lang ngi ga syur ngi setong ba ha ga syur ngi dan tang wei alphabet uba dan kam badu tau de empowerment syur gamot Society for Urban and Rural Empowerment Society kedai ke seng urban but rural kedai ke cekak kedai ke than kenong kendong bat kenong sot andai bakado udak kedai I belong empowerment kawai ke kam ke bangile kelong ban empower dan ban pen kubor pi ban ai bor shu pi Uba Lambor Mi SDO ha ka jingkran ulapan pau ka jing sngo sarong ba ka West Giant Hills District kadai ka district ka baningkong ha ka jela ka banyo ban penlong ya ka bakum kani ka program ai jing hikai na ka benta ki brio ki baduna ni ki bamyo I ha ki khmat ki jongki hapo ka jingalam jong uba Kelvin Suting ka ni ka training ka wa de yo ustang hani sing kam u Dr. Morman ka wa pher bha ni gi tau em ki district where you dang ye ni training kam tam specifically focus it do em physical challenge nerok district is kasi west kasi south west Garo Hills le ke sang suk ni district yang ku yo nang kong le ye ni ke benta ke next kem motor keman ga ko landmark ko best kubor ko sang suk
kamu tamu tip lek bah kini gasni training program do kumi press release man ki impact ko Yusuf ko sang sup mo kam tang ko sarkar ko kat ni ko bin chip initiative len ba kini ki benta te yu mudu ong kamu ong yu Dr. Mormen ni ko makel bin yu pi le ye pi ini yang office kerjaan pi ni for support di perlu kira attending training te kira citom mo sang thua to ma citom hi ni training go do le pi mo miep được một và một chân nhà thằng mà citom hiện đâyประชังkira citom le mo di perlu yang piu yu pen bar yang piu pelayau di tau perope ang plan ni le do perkat ibu kinja emporium hidupan lagi kam ke share em gui kedukan biongka ke rural mat biongka tidak wai sisilang war le doan do rai ti rong pi ke story ke yong pi ko chna piu chna to kete ta wo dai ma yong pi ra biu dai ban ni kitu chna di gitu man normal kete te ngawi pi all the best te ngawan ni support leng office ngadawan sia adawan mi sini dawan pet dawan yo pi te dari chem cho ye gini sing dawan ni te le chibon Na kaliang uba Kelvin Suting uba day uriyo syampang hai kikam ajing hikai ha kani ka benta upen kan mau ye kipor ha ka ba ulayo pdiang ya ka jing hikai pen pauru halor kamat ka baya day bat kinong ajing hikai ki bamdan jing tuna ha ki kamat kumno ba kilayak sait ben snotho halor ka jing e ka ba ki brio ki bamla banyo i ki ya kendo Ukrishna Phawa uwe na kinong yo jing hikai ubala pen pau ya ka jing angnuot ben bot ya ki denjat jong u Kelvin bat kermen ba kani ka program ajing hikai kan penla ya u ba un kamai jakpo bat ben yo ya ka jing jap ha ka jing em nalor kata ula ai khublei ru ya ka shor bat ka MSSDS halor kani ka program da ka jingat ba baro ki hinyo ngot kinong yo jing hikai kin yo jing mentoy na kani ka program ka ba shi banai kan thi kawai ka jing so ngo trong ngày play ball là như là ban sedang lo ini training buat pila kesian yang ini nak yang kemon agar kom ke bangi sunghun sung tenat ini te kesong hangi bat bangin pentulun ya kan nang ni baru si benai te ngakermen bakan hajbit hikmat kom bangi la terang kom bangi la kuat te ngangai haden baladet ya kan training ini di kini kena bawan training haneru ngangai bakin lahir terai ban sedang laga jong kam lagi jing gesen jangki nang bakin yo ya ka pisa lani ya ka ai ban perang kam te kumju ya ka senong ki prasno pratha jong aro jog bala yawan sim betang ning ai lelang baro kan te akarmen ro ban kindang ai mesin ni nang ne sakmat kat badang ya ini sah ne betul te nagaling jonga kumu training khoi nang ni sakmat kat barang ya ke training ngan tristom khnang ba ngan la banle kumbale I sar kawin te nagapor kumba mo ni de perlok ni sa yapon man gipon nagapor ni sa yapon te ni sa kren kai ro teng ya kren sisa hero nga sayong ba pet pi la long ba sakmat mo tengi kidang red kidang sedang te ngidam daga jing dokumen ba pi la yalam nanti ngi te persyang banwat kita kilat kelenti kumno ba kena bangi ru ngin yo ban kita ke training bangin la ban buat ka denjat ke jong pi ngasai kai ro I ba pek mo menta pila he te stanggat no tharai yom don shuba but din ka denjat jong pi te ailat na yang abangan buat ya kata denjat jong pi tung bijing kirikan bar badai perlok ro tem lele te nyai ko ble ro ya I rang ba shnong ma iba la ay tu ka jumut mene bayong ba shin bal apo ya shnong ni dai ban long free ni dai ban long save ha ni long free hi shahi kanu jing don kam ka jongi ila ong hi sa karbin ban yalam nyangi ban thit kita jing don kam jongi ki sabon sum ki kol ke jing don kam ila ong hi I te ngangik try kan ka program ko kalong balangkot kalong ba ayu te nagaling jongar ko ba na sedang keren ba kampat juk persyaman keren kini ki benta kadang long kunyo ngampat dalak bahan keren slam te tangit ni kintin nga ai kublay nga kitbok ken ruyang ya baro ba kini ki staff kini ki committee jong gasnang staff jong gachor bat kiwai ki
ya ma la kemen rumbui ro ibarang le silong barang dan karang meeting ya kit bokit ruweng ban le suk le san ha kalanti ka bajingai ben poi supoi san sekata ka jaka ke jong i ba i terang ban le mentar sing tedang ni kublai shbon